Жоғары мара. Ermek palvanda жоғары mara ketdi Akboz attın jalında. Jetkili balasını ötkör ol. Gelinim, sorunun kut bolsun. Assalamualaikum. Bulake dostu İslam militsiya hizmetinde işlep жүрүp kaytış bolgan eken baldarına buna atap $100 sorunu yıkardı. Taza jetse bir echki 3000 so'm. Tutalakay. Жоғары айда vakit, жоғары kumara kayda. Sen yapsanız niyetiniz gelecek ne? Kayıp kabul. Kayıp palvan altın kur bir üstüne 5000 rubel. Жоғары 3001 echki keldiş. Ben kanatuş keldiş. Beşiktaş'ta komisarı Baltaşak'a Jolduğu bir tokulat Baltaşak'a geliniz Jasalgalı at jolduğu Baltaşak'a sizge dağı komisar Samorlar kaynağı adat Kızmatlı kılı adat Şaң bölök Elder Ulaqada yerden adat Geçe жақсы той ötken Şul yerde Bazar Korgon 1 mayda Eleman Улдарына elden akbat alıp Jana Kırgızdın saltын ulap Жақсы bir той беріп бүгін улағын беріп атат. Ақсақалдар, палвандарды сыйлайым деп мына төте чеккендерден бері алып келген екен. Адыр ушул жерден кішіне шайпай ішіп ақсақалдар мен батады алып кетеді. Аштар бышып бүгін дағы қонақтарға. Соның кенен жерде жашайды екен. Яманчы. Bir өте көп sorunlar бирок. Машинелер бар. Бұл жақта тайлар ұқсайды sorunlar жаң. Ечки, 10 ечки бар, ушындайда мына ечкилер болуш керек. 1 майда. Қач ona кыздал. Sana улактын шайтаны күчтү, мына жерде достору өзүнчө бир улак кылып берди азыр. Мына ушундай той берген ар бир кыргыздын баласына насип этсин. Бул атадан калган салт, улагы, акбат алуу дегендей. Мына ушул жигит эламан келеткан бүгүн буюрсан ат майданда чоң улак болот. Өтө көп эмес септерди суу. Кече 2 күндөн бери септир татышат водовоз. Торпогу жеңил экен топос. Sorun көп. Анда эмесе видеону толук көрүп, каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдү эламанга жазып, балдарына жакшы батадууларды берип, ушул видеолорду бөлүшүп таратып өткүлө туугандар. Азыр кызыгы башталат, Кудай кааласа. Мына бүгүн палвандардан баталайын деп эламан мына. Төбөтөй кийгизип, чепкендерди жаап, ак баталайын деп баштады. Аксакалдардан. Biz zaman yürüyorsun vallahi. Bişkek varganda da Tolpanbay 100'den adamda. Bunların arasında da uçuyor sarmaylardı giyizip oynayasın. Mağır. Allah Teala şu kardeşaksı dilek maksatını açsın, dilekten Allah'tan. Ömrün örgülü sıkar Allah Teala bereket faiz versin. Ömürde daim baktırılık olsun. Negizin ıntımakçılık olsun. Tuğanlıklar birbirine ıntımakçılıklar bir dırısını göptege. Allah'tan jakşı dilek kılıp yer otasına dileğine Allah kavlu. Ömründe daim koynunda jakşı dilek Ulak boyunca da Kökörü Ulak Federasyası'nın prezidenti oldu Çopanbay Çakırı Bişkek'te daha Ulak boyunca jakşı sözler kalktı. Bu kişi Kançı Kuduşayev'in Çakırısı ve Koldosu bilenle Alaman Ulak'ı işgaşı buna yedi manaya jakşılığı kayırdı varsa Südyeleri rahmetine kaymet bolgan oblast boyunca Südyelerin töragası. Bunçalik olsa genççi sunday ton giye turganız. Südyelerde jakşılıklar bolsun baldan. Dileğinizde Allah kabul kılsın. Hiç jamanlık bolmasın. Gülüp jayna özüňe tapkan jakşı jigitlerden borun önünde gönderem çoğaysın. Amin. Dileğinizde Allah kabul kılsın. Haydi. Şunday ziyimde kılıp, evde tasmanşap kılıp, yayışlarda kıyın. Bunlar saati çıkıp kalmışsan da şu bugün
Şu qancha kun bo'lsa dag'i, uni 2 kundan 3 kundan beri tug'an turgan aylik bilan shu elderni siylab, tamog'ini tartib, patasini olib o'tasin. Shu baldarыңlar tilagan niyatingga yetib, shu baldarlar palvon bo'lib, ilmli bo'lsin, deputat bo'lsin. Mana yaqinda shu siyosat ishlab, deputat nima yurib o'tadi. Xudo shunda mesela qilib qo'yamizda palvonga. Ana omon bo'lib qo'yay. Bugungi yilda shu chaqiradi, ular adam shu o'ynab kelish vaqtlarida bu bo'lgan narsani ko'rsatib, shularning baridan patalib ko'ngilni shu uyingda bola chaqang bilan omon bo'lib, qayerga borsang palancha yigit degan so'zing bor xudo qalasa. Shu so'zlardan nima qabul qilib yurgan. Omon bo'ling, tinch bo'ling. Sizlarga rahmat, tug'anlar. Shunday buni birgalashib, do'st bo'lib, tug'an bo'lib to'yda o'tkazasizlar. Barga rahmatlik bo'lsin. Yaxshi yetir bo'lsin. Allohga. Ne deysiz? Buyoq bebaga tanishtirib qo'ying. Buyoq o'z men bolam. O'z Anjodan. Boltash degan tanishsizmi? Tani. Ha, o'shaning bolasi. O'g'lim, ne tilak maqsad bilan to'y o'tsan ko'tlayingga dedi. Baldaring bizga o'xshagan palvon bo'lsin. O'zingga den sog'lik, bola chaqang bilan tinch bo'lib, bugungi ma'rakang tinch o'tkazsin. Qilgan ehsonlaring bari qabul bo'lsin. Palvonlar sorun bermeydi. Palvonlar pensiyaga chiqqanlar beradi. Geçen gün Ha, sorun da aldı havasından. Palvan havasından. Balayan baktını bala olsun, ömürlü olsun. Buna kanç adamdı razı kılıp. Ya ek olan Ulaklar bir tatçıların baktını olsun. Ülünün toyunda dağı biz bardağa kalsız bütün çaksın önüme ötközgün. Amin. Allahu Ekber. Anaka Tunçal havası dağı yerip gitti. Sorundan biremden. Bu yakta palvan kalmamat havası dağı sorun bir etram oldu. Anaka bu palvanlardan algan sorun özgöçe. Ular jayın aralagan jananda el Kuday nazar kılgan adam palvan buluttu. Ana birinci sorunda Tunçal Yengişli çempiyondan aldı. Eleman balan. Hadi. Şu Kırgız eline canağa sadırmeden karşıday doğulusu değil karacası Kırgız eline hizmet kılatılan baldan. Amin. Allahu Ekber. Balдар çempiyon olsun hem palvan olsun. Yaxşı. Bu жақта ulağı çıkıp atat. Ulak kapatın. Ulak çıkaralım. Kaçtırlar. Hatta aldıra kayda. Ne kayda? Böyle kıskantıdan sakladım. Ha canım. Yen siliyor kırgan. Erkeğin ulağı şunu Amin. Allahu Ekber. Kettik emi Kuda kalasa. Buna dağı sorunları Akçalay. Bir gene bu da öğrettiğin şu. Amin. Allahu Ekber. Azamatsın eleman inim. Ana gece salgalı bak. Şide kalk. Şide. Olsun kalk. Bir yol yürütüp esine tapşır ağzı. Şide. Cetelet koy, cetelet koy. Bunu götürüp çağıp koy. Bunu salgalı bak. Kelgili elemanın palvan dostları. Palvanlar salamat. Bakla jaksınmı? Zada. Çominin atası geledet Baltaş palvan. Nemen elemanın atası Baltaş palvan.
Gelin. Geliniz Baltaş aka. Toy olsun. Qanday sağsınız aslı? Tamam. Gelin aka qanday sağsın? Qanday? Teks falan gel. Bunday qal. Oynatın sürüyorsun. Bereketli zaman öpüyorsun. Onlar. Sinema niyet kılıydı. Dualayın dep. Baldarın aşın dep. Patalı şu kulaktan ben toyunu elge çay verip şuntep niyet kılıp niyet kabul olsun. Gelgen ne adamlar kança adamlar geldi dua kıldı şular dualar tüstiysin. Baldarı önüsün. Baldarı palvan bolsun sizlerde. Kırgızistan celbiretken baldardan bolsun. Özünden soğukluk olsun, tüs olsun, yüydesme. Ardayım yoktu. Atçal jengil bolsun. Ulaq malakes tinch ötüp kesine. Kettigen oda kalasamına gel. Ulaq usul maydanda olat ken. Sonu seyip sonun kılıp koydu. Jalap аттың аттары келді оқшайды, а? Қанжыға, қалмақ қыршын. Қанжығаның аттары. Еламанның туғандары. Чоми чемпион. Ова. Чоми чемпион. Бүгін Чоминың акасын улағы болтат төкелерін. Қандай жақсы Чоми? Жақсы келдіңдер. Нарақта оған таланың палуандары екен, базар қорған. Мына үйінің базар қорғанның ең ат сүйітісі де нарқы Қараатжан. Қараатжан тұрады ғой. Нарқы көк алманың аттары келді. Оған тала, Польша. Бұл жақтадағы күшті аттар келіп отады. Базар қорғанның комиссары, Тыныштықтың аты. Мына үш палуанның аты. Жақшат. Бұлардағы дайырдықты көріп аткен. Комиссар улақ болорын сезіп атчағым. Майдан жақты қарайды ғой. Қандай? Жақсы ма? Сол жақсы ба? Қараш аттарды. Өте чоң улақ болады жамасы. Atay sarı gibi. Судьялар başta zaten. Noşul bazar qurğunun судьялары ekan. Bugün öte çoğulaq bolğan turadi biroq. Hazır birinci sol kişiye atam öz atmaya hazır bir Kur'an okup dua kılıp gelinizler, Bego'ya var, gelinizler. Baltaş akamız geldi mi? Baltaş akamız. Baltaş akamızga attı minizimizler. Telefon qana? Mına çuval ustabız Allah rahmatını alsın. Oşol kişi aytatılı. Aylanıp keteyin Kırgız elim. Attı başka urbaqlar edi. Namazdı qaza kılbastan, arab içpesden, biri-biringерді сөгінбестен, тілдебестен, алыге айтат қой, күчі барға тән беріп, машалла Құдай сізге күч қуат берсін деп қойып чаға бересіз туғандарым. Балtaş aka atасы дашта берген атат. Алақсты. Бұларға кіші башпанағылар судьялар. Alas. Neme palvanlar, bulakçılar, at suyucular, жақынырақ келгіле, Kalamkağa жақынырақ келгіле. Başlayın saat 12 oladı. Hurmatlı palvanlar, aksakallar, ajakeler. Bugün жергебизде жақсы bir мареке өткөн турат. Елеманден илиз, palvanдардан bir баталайын деп, жақсы bir ойын берейин деген деп турат азыр. Областан, районубуздун федерация, Кыргыз Республикасы боюнча федерация түзүлгөн. Ошо федерациянын кеңешчиси Бегой палван акабыз келди. Андан кийин
Жалал Абад областында главный судья палуандарыбыз өкүлдөрү келди. Ошоларга сөз беребиз, уруксат берсеңер, кичине калган тилек жаштарга демесин айтсын. Assalamu alaikum, hurmatli ulaq suyuvchilar, Tayson Qodir yaxshilar. Hurmatli tug'anlar, shu Alaman ulaq ilgari buna Tayson palvonlar biz chapqan mallarda o'zining zakoni bilan yerdin, o'zining chiqargan zakoni bilan chaqiradilar. To'xta desa to'xtaydilar. Palanchani qarab qo'ysa qaraydilar. Hozir bardir o'zlari çöntüktü qarab qaldık. Bular zaman şunu talab qilib qaldık. Şu Alamanullah joq bo'la turgan mezgilga kelgan malda Xudoga shukr bilan yaxshi insonlarimiz bor ekan. Ayniqsa qancha qidirsangiz shu uloq bo'yicha bizni Bishkekka chaqirib anan o'zi kela olmay qoldi, biroq yaxshi o'zining sadrlikdan jibirgan ekan. O'sha yerda yaxshi so'z bo'ldi. Mana men jonda Tinchal palvon Almamak palvonda turadi, shu cho'g'i borib keldik. O'sha yerda mana hozir uloqning yurishini ko'rib o'tasizlar. Bu yilgi yilda tushaq olish yo'q, so'nish yo'q, qamchi chavish yo'q, otning ustida almashish yo'q. Biring so'ksangda javob berib o'tasiz. Mana kecha bo'lgan narsa, biri ot almashdilar, bari Esenbodaga so'roq berib keldi. Biri jig'ilib qolib, boshqa biri minib ketgan ekan, nerishlar Mana bizning rayon bo'yicha ularning sudya, shu bilan sudyalarning yordami bilan sizlar jag'ilishlik bo'lgan ekan, zo'rg'a qayra o'rniga keltirdi. Endi bundan keyin juda ayavay. Endi shu uloqni yel sizlar uchun ayriqcha uloqchilar qo'y deganda qo'yib, buni chiziqni chizib qo'ydi. To'xta deganda to'xtag'ula. To'xtay jonda ketayotganingdagi surib, suyrab, chetilaganingda javob berasiz. Bunu memleket özü gözlemlerinde aldı turganlar. Ya diye turgan zaman ötüp ötedi, görüp ötesiniz. Men degen adamların başı yiyip kaldı bugünkü günde. Oşun için bugünkü ulaq tamaşa verip atkan. Yok. Baltaş turganınaki şunun balası eleman bir yerde kurstan kılayın, yerden patalayın diye bir kuyulu var eken. Biz barıp çayını içip pata verip geldik. Eleman oğlum kağında жүрөсүн. Baldarın oğuldarın baktılı olsun. Sen atanın menen baktılı ol. Жақсы niyet kılıp buna eldi razı kılıp otasın. Kılgan işigen Allah razı olsun. Ülgülüğünde dayın baktılılık olsun. Balta sen dağı buna oğlum sımıktan. Sen dağı cüzün dayım elalinde jarıp olsun. Hurmatlı ulaqçılar şu ulaq silerdiki, sorun silerdiki. Biz balayışı gele, görücünü razı kılıp palvandar sorundan sığar, berekeli olur. Şuna bir жақсы dua kılaydı, söyleyiciler var, ana giyi duanı giyiyor. Azmal Kalmemat Palvan, bizim Жалал Абад облысы boyunca судьялардың başçısı Kalmemat Palvan verip koydu. Assalamu alaikum, palvandar, ulaq kuyarmanдар, barыңар ulaqqa kuş kelsizler. Buna bek hazır жогорку hemen büt aytıp ketdi. Ayırıkça men ne deyemem, судьяларга таза суд etip bergile. Janakындай нарушение kılgandарды ayamay jok hemen. Таза toxta degende süstoktu berip, toxtatıp, bolbosa buna özünün rayon nemesi var, şuga түшүндүрүлгөн, кандай кылып беришти жөнөтүштү, ошолорду жакшы карап бергиле. Eleman oğlum, сага ден соолук, ишиңе ийгилик, кылган эксандарың баары кабыл болсун. Атаң менен, бир туугандарың менен, бала чакаң менен тынч бол. Улам маракаң тынч өтүп кетсин oğlum. Рахмат. Hurmatlı kuyarman palvan ulaqçılar. Muna akalar öz aytып öttü. Hem her kim ümit bilen toy berip atat, patalayın da atat. Anan emi biz şunduk prezidentimiz general uzbaş bolup şu ulaqda tartipli olsun, Kırgız eli oynosun, at minsin. Şu ulaq jogol köprüsüne kayra jandandırıp, mınantip zakondu kirgizip, Esenbo'dan, milisiyadan, organdan azır şu sizlerden arаңарда da Esenbo жүрөт, гражданка менен. Секин тартып келет. Şu жана акам айтканда, ана бары акалар жооп бересиңер. Keçe akаңында той болду, бұл жақта. Şu sızıktan ötüp bir özü келет. Егер кошулуп келсе, 5000 алса 1000 сом кыскартат. 10.000 алса 2000 кыскартып, şu мына судьяларга берет. Bunu hem kararlı. Özü açtı, özü yalnız gelsin.
Анан куйдук болуп эле келе бербей. Баарын ушат кыласыңар. Ашыны берет, таштайт, чабасыңар балдар эми. Ушунун ынтымак болуп, ушунча адамдын сазасын, ушунча аксакалдын патасын сындырбай, ушу жакшы ойногула, атыңар бүтүрүлөсүн, күчүңөр кайтпасын. Аман бол, Балташ, мына укамдын чайын ичип, анан эми патаны берип чыгып менен, бугам рахмат укама. Ушу жакшы күндөр болсун, ушу ойноп күлүп жүрөр балам. Ушу балдарың чоңойду, палван болсун, илимдүү болсун, депутат болсун, айттым го жана жакында шайлоо болот, депутаттардын немесин депкини патасым. Ушу балдарың бактылуу болсун, укам. Атаң менен апаң менен баарын бактылуу болуп. Рахмат Тынчал. Bir söz men Tынчалга кошумчалап коеюн. Мына bir улакчы палван сорунга тыштаса, onun кошо келип атасың да, туугандар. Өзү келсин, өзү элди карап туруп bir татасын берип келсин. Аласаңар болсо нарак баргандайын ала бергиле, жардам бергениң ушу көрүнбөй дарактан алгыла, ушундай кылайлы палвандар. Өзүңөр келгиле, bir өзүңөргө берсин. Он карап туруп, элди карап сүйлөсүн ким экен. O таштаганы ким, жанында жардам берип пул сурап атканы ким билбей калат экен. Эл көрсүн туугандар. Аттын ээси кошо келсе боло берет. Аттын ээси бакты да аны. Мындан биз мына район боюнча бизди судья Нуриш, мен ушу айрыкча Нуришке ыраазычылык айтып коеюн. Өзүнүн ишин тыштап, ушу элдин кызыкчылыгы үчүн мына жанынан кылып атат, трактордун суу сээп атат. Bu өзү bir тыйын албайт. Анан кийин жооп бергендер, энең Дурай Нуриш бул бийликте канча турасыз деп сөккөндөр да бар. Эми согуш укмайынча чоң боло албайсың. Президенттерибизди канча урушуп атат. Сен эми согушуна ыраазы болуп, кылган ишиңе ийгилик болсун. Урматтуу туугандар, бир алакан жайып, ошол областтан келген судьябыз, кеңешчи Тынчалы, райондун судьясы жана ошол жердеги калыстарга bir ел жакшы дуа кылгыла. Тайшан кел. Бекбаева анан бир Куран окуп туруп баштайлы. Куран окуп туруп. Ушу 1-май айындагы аксакалдар мына. Качанака келиң, ажака. Мына айдын аксакалы. Келгиле, мына булар силерге жоодагы да каралган. Ушул кайсы жерде улак болсо, тойдун эгеси ошондой аксакалдарга сөз берилсиндер. Куран окусун, анан патаны булар кылсын, Урматтуу келген коноктор, урматтуу палвандар, акалар. Өкүч балдардын немесине эр кашына жип жүрөт, эр кашына. Ошонун баары сөзгө тартып жөнөтүп койгула. Тартып кой сүрөткө. Ону тугла баарын, сүрөткө. Мен арасында бар эсем бар мен азыр мына. Мына жакшы эмес, ушунчу какшап атабыз. А булар баа Кадыр аксакалат. Assalamu alaikum çavandesler. Bugünkü ulaka gelgen tuğanlar, çavandesler. Muna Kırgızstan boyunca bağırdın, kıdırıp görüp el bilegen. Ulaklardan bağırın görüp gelgen Kırgızstanlı'nın palvanları bağır gelişe getirken. Bolgan yetiledim bağırdığını ayıttı. Uşulardan ayıtkanda gömbösün, Suudiyan'ın ayıtkanda gömbösün durup Turamez iş kıldan ama ertege oynadık bağırın gidip koymadan ortağı çıkıyor. Ödözüne yetiyak bul. No yemegem, niyenin yolu olsun, çok tamaşa öttü Bekbay'a, başına olun gördüğünde, biliyor, yenen gidiyor, atan da çöpkünce. Suriye'nin aytkanın kıldı, alan geçer onun akmanda kulakta, her gün öz başım çalıklar, anda Suriye'nin ne çek? Bayli, keçirak fülöseli ulaktan yine. Suriye'nin aytkanında göngülü, anan gen, bağı ilger gidiyor, tüm vurmayla, gereklerden önlerini koy, anı o gerçi gönle koş, fıraka göm teşne. Buranın oyunun buz bağla. Buraya ümit bilen toy verip atar. Ümit bilen tasır kontan atar. O şunun tasır kontan buz bağla. Yerimizde daimizde toylar olsun, ıntımaksızlık olsun. Zamanımız tınç olsun. Doğru prezidentlerimiz, o generalların başında durgan şundan kulakları dört gözüne uğursat verdi. O şunlarındaki işlerde iyilikte olsun. Zamanımız tınç olsun, yeryüzük bağırır, tınç olsun. Şunday toylarda jolukon Allah'ın bağırırına nasip kılgan olsun. Amin. Buna acaba jak süylöp yaptı tuğanlar. Bittasi may futbola. Bulavı astagan botuğar attı. Hemen çıkaram bu sözü ayıp koy. Kim ana bolmasın. Az yekegen uluğuz otasınlar. Assalamu aleykum cemaat. Buna bardığınız yaşa kesinler. Buna ulu bebege kem ayıp etti. Acaba ayıp etti. Bugün kulak berde birinci yol oluyor. Bardığın özünü basıp uyda katarını sögü arayda kılmazsan atçalı cengil olup tuyağa müdür olsan жақсыныға чап, жақсыныға ойнап кетске Аллахым жар болсын туғандар. Yaxşılık болсын, ушундай тойлар көп болсын. Амин.
Mынау ар улар сайын қайталап атабыз, айтып атабыз. Мынау ушул кылган нерселердин баары ушу силерге ушу жаштар, улакчылар үчүн болуп атат бул нерсе. Анан түшүнбөй келип, анча-мынча капа болгондор болуп атат. Мына Мариян жакын койдуңарда беттен бери мына алысып койдук. Самат өттү, суу чачтырдык. Сүрдүрдүк, эми дагы эмне кылыш керек? Эми силер только ушу жакшы улакчага бергиле болду. Силерден башка талап жок. Анан мына жерде Кеңеш айлак өтүндө Төлөш Нуралый жетекчи, ушул Кеңеш айлак өтүндө федерациянын мүчөсү жетекчиси, Мемет Шабдан Мемет главный судья. Чечимди ушул экөө чыгарат. Бул экөө чыгаргандан кийин эч ким буларга каршы чыга албайт. Ушулардын чечими айткандай болот. Түшүнүңөр дагы. Палвандар кечекиндей анча-мынча нерсени эми токтоткула. Биздин мына судьялар эле жардам берип атат, анча-мынчаны мейли деп атат. Эми bundan көп күч алдабыз, эми ушундай талаптар болуп атат. Жеке сүйлөсүң. Assalamualaikum jamaat. Qarindoshlar. Aytgandim ko'p, yaxshi chapqanlar borish kerak bo'ladi. Aytgandim bo'lsalar ular to'xtab qoladi. Bu jag'ini o'ylab qo'yinglar. Yaxshi chapqanlar aytgandim ko'p. Mына ушул Эламан деңиздин мына атасы болот. Мына жакшылар дуаны жасап атат. Allah Teala'nın kulu olsun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam selamlar olsun. Mına bugün elder şu bazar günü eli sizlere rahmat şu bugün meleke gelgenlerge. Mına balam şu elden şu sizlerden patalayın dep şu ulak verip toy verip ek olasına patalayın dep sizlerden şu el çakırıp elge çay verip şu oturup şu mına alыс жақындан келген палуандар патаңа түш дейсен. Şu balam bergen sorundu razı olup alıp жақсы жүрү жок кылып чаап соң кылып кеткиле. Атча жеңил болсун, бәріңер кандай келсеңер ошондой жетип алыңыздар. Сиздерге рахмат бабаларым. Şu балама жақсы сөз бересиздер, жақсы патаңарды бериңер, паталарга кабыл болсун. Сиздер да эл башы болуп, дайыма журт башы болуп, элди ушинтип жөнгө салып ушинтип жүрө бериңиздер. Өмүрүңүздөрдүн акырына дери жакшылыктын үстүндө элдин сыйында болуп жүрө бериңиздер. Балама рахмат, şu дайыма өнүп өсүп жүрө берсин. Балдар şu Kırgızstan jelbiretken balдар odan bolsun. Daim oynap kül жүрөсүн. Мареке тынч өтсүн, келген меймандар ар бириңерге ушундай тойлор, ушундай улактар насип кылсын. Баарыңын үйүңөрдө тойлор болсун. Амин. Аллах. Рахман. Дамылга Омин Алла Кудай таалам. Ушул бүгүнкү берип аткан ушул Балташ акабыздын баласы ушул Эламан акабыздын улагыдагы тынч өтсүн. Кудай таалам ушул палбандарыбызга да Алла күч кубат берсин. Палбандарыбызга Аллахым разы болсун. Ушул улакты эс-аламан жакшы өткөзүп алган сорунуңар Кудай таалам кут кылып берекелүү болсун. Ушул Эламан акабыздын сорунду түгөбөй койсуңуз кечке. Бардыгы разы болуп берсин. Амин. Анда эмесе бүгүнкү улак ачык деп жарыялайбыз. Амин. Алла. Assalamu alaikum бүгүнкү келген палвандар, ат сүйүүчүлөр. Мына Эламан балабыз мына Алланын буйругу экен, мына базар барган элине жакшынакай той өткөрүп, улак кылып берейин деп ниет кылып отурат. Ушу ниет элесе тилегине жетсин. Ооба, мына абаларымын батасы түз тийсин мына палвандардын. Бардын келгениңерге рахмат. Мына Алла разы болсун. Эс-аман үйүңүздөргө кайтып, мына дамыл айткандай Эламан балам сорун түгөнбөй койсун бүгүн. Мына эс-аман буйруганын алып разы болуп кетиңиздер. Тынч өтсүн. Ылдыйкы майрак алып барып таштап берем, анан баштай бересиздер. Омин. Арыктан бери жалгыз эле аттын эле сөкөн келгиле. Арыктан нары чаа бердиле колдон кечине. Бияка өтпөшкө аракет кылгыла. Мына сууну сеп ошакта даярдап койдук. Түшүндүңөр а? Акам, азыр мына патан өсүн, апар ол ылдыйкы. Биринчи мэраны Балташ ака таштап бере турган болду. Кетти. Ошол жерден көтөрүлүп айдаса тез эле көтөрүлсө керек бул. Жеңил экен. Түштү. Адам эсе жигиттер биринчи улак жерге ташталды, 3000ден сорун башталды. Жогорумада жогору жеткирип самандан өткүрүп 3000 сом аласыңар.
Kademesi hareket kılavuz. Birinci sorunu Jogor Kumaraga jetkirip 3000 so'm. Kademesi palvonlar hareket kılыңızlar. Torpok ulak jengil atayın sorun tez götürülüp tez sayalı ulakçılardın batasını alalı. Bardық sorundарды kaldırmay bereli dep Torpoktu da sizlerge jengil kılıp taşlap berdi. At maydanda olsa görüp atasыңар keçетен бери 2 kamaz tınbay su çaştı. Sizlerdi çаңытпай жақшы ойноп, жақшы sorundарды alıp, жақшы pataсын berip ketsin dep. Бүгін базар коргон жергесинде чоң маареке. Кыргыздын эзелки ата-бабадан калган салты боюнча, жөрөлгөсү боюнча Эламан Мырза дагы 2 уулуна элден акбата алып, атадан калган салт тулап, булагын берип, sorunun sayıp, жақшы маареке өткөрүүдө. Анда эмесе hareket kılыңızlar palvanдар, жақшы çabыңыздар, attарды жақшы багыңыздар. Mına şentip sorunları жақшы alıp, жақшы табыңыздар demekçiyiz. Birinci Jogor Kumara jetişi 3000 so'm. Birek 3 Kademesi bazar korgonun mıktılары hareket kılgıla. Torpok kovraga jatıp kaldı, sorun köp, tüget almay kalasыңар. Munasa kılgıla ele meldeşkile. Atsalı örbe engilgen balаны koldop, jardamdaşıp, ынтымакташып алсак дагы бүгүн sorun köp. Elemandын elge öre turgаны бар экен. Алып кеткиле, çöptöke salıp ketkile palvanдар. Jogor Kumara jetişi 5000 so'm. Jogor Kumara götürüldü jonadı. Zamat beken bolayda. Ayda jetkirip ötkörüp alasın. Samandan ötkörüp alasın. Taşta Yesip Jogor Kumara'nı baş aylatkan oldamdıkta jetkirip attı gülöktüğüne salıp taşlap ketti. Azamat ekesi mına bugünkü Samançı beri bugünkü çoğun sorunlarının başın başlap ketти. Beri gayrenim. Birinci sorundu samandan ötkörüp taşlagan Samançı kelinim. Mına birinci sorununu marekesi Elamandın özünden alasındağı elim akbatanı veresin. İkinci mara ıldı jetse maşinaga kelse 3000 so'm. Allah maşinaga. Kamazga ver kamazga. Samançı ketpey tur. Kalganın algıla acı kamazga. Kamazga vur, kamazga jetele. Ya arıktan ötme kalgıla kalganlar ey. Kutman. Kamazgayda kotkor, Kutman. Ya arıktan kalgılanları. Boldu toktatkıla, arıktan kalabız jigitler. Arıktan nar kalabız. Kutman'ın özü jönötölü. Kula, arıktan nar ötkülü. Kalganlar. Azamatsın. Boldu kalgan ötkülenler ey. Gel Samançı, mikrofon derine gel. Samançı bir Eliman'ın mallarına batır inim. Yaşlı dilegin berettik. Kutman, aşırbayt. Aşırbayt. Osman oldum delen konakta. Şerman'a kulağınıza dönütte de gel. Şu ballarınızda Kırgızstan jeleğim jeli bölükкен ballardan olsun gel. At kim iki Samançı? Ermege kasnatı bilen. Бүркүттө экен көз карашы, бул базар кургандык Samançı дейт. Кут болсун биринчи sorunду таштап кеткен Samançı. Экинчи Kutman inim. Aşırsınбы? Taksır eкен aşır. Palvanlar ıldı Kumaraga ötkülü sana tısla beredaz ötkülü. Ildıydı kütüktürler. Ekinci maranı. Hacaka, samandan ötkörüyle tıslayız hacaka. Sen karan. Hacaka. Şaşmayın, hiç kim talaşmayın. Sağın hacaka. Samandan ötkörüyle taşlayız. Hiç kim talaşmayın. Tuğralı var tıslayın. Anan bize kalıp kaçıp etseniz giyin gider. Kana Kutman inim. Sorun kut bolsun, жақсы bir bata tilekti bereli palvan. Sağlık bana gel. Şulluk, taşılık, emniyet niyet kılıp. Hesabımız beratlat. Allah maşan var kalınız. At.
Kotkordan Edilbaygan toç demas. Kotkordan Edilbay ağasının torçik argımağında Bazar Korban Palvanı mıhtası Kutman Palvan Edilbay'ın torçiginde hazır kımaran alıp gitti. Bunaki oğum çoltoka salıp gitti. Var ol Kutman Elder jakta baylagıla jölür Jö çöndörde baylagıla jigitler Bardı kızın tımak menen tartip menen jakşı çabalı Mına başında aksakaldar Судьялар бардык, айткан сөздөрүн уктуңуздар. Бул жерде милициялар жүрөт, бардыңыздар. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңар үчүн тартип менен жакшы оюн көрсөтөлү. Албетте бул Аламан Торпоглак ата-бабадан келген аскердик өнөрүбүз жана сыймыгыбыз, көкүрөктөгү көрүнбөгөн байлыгыбыз. Буну ар бир кыргызмын деген, ар бир кыргыздын баласы улантыш керек. Кийинки муунга өткөрүш керек, таратыш керек. Ulut bolsоң салтың менен улутсун дейт. Кимдин салтын унутса, тарыхын билбесе, келечеги жок дейт го. Биздин тарыхыбызда жылкы баласынын эгейсиз чоң салымы бар. Кыргыз мамлекетин түптөөдө дагы ата-бабабыз ат жалын тартып минип, ошол жылкы баласы менен тарых жазган, ошол жерде муундан муунга өткөрүп мураска калтырган. Кандай сонун ала тообуз бар, мекенибиз бар. Мекенди суу ыймандан деп туугандар. 4 мезгили топ келген ала тоону тапшырган ата-бабабызга даңк айталуудагы тарыхыбыз менен сыймыктаналы жаркын келечекке азыркы бийлик башында турган агаларыбыз менен түз бара берели. Келдик. Жогору мара көтөрүлдү. Жеткен болсо 5000 правда Русланды. Жалгыз аты Бакы акасыген. Бакы ака 18 жаш баладай эле көрүнөт экен, Алыстан деле айдан азаматсыз. Жет асыйында жарап аткан Бакы палван айдады, жеткирди. Камага жетпей. İkisine jetme kılsa mesapmez. Кана эмес аракет кылабыз палвандар. Жамарумардан эсеп кылбадык дейт. Саманга жетпей урду. Саманга жетпей калган экен Кайран мейнет палвандын мейнети. 1-2 метр ынтылтып койбодуңузбу затты тайбырылды. Бакы палвандагы мен деген далай ат майдандарда кылчыраган кылчайнашта сын алган тапталган жигит бир сорун үчүн пас кетпейт. Биздин жаныбызга дагы келбейт. Анда Бакы палван аракет кыла бериң. Ылдый көтөрүлүп кетти. Самандан өткөрүп. Элеман не сорunu? 5000 кетти ылдый кымары. Samandan ötkörüp arага жеткирип алабыз. Өттү. Жогорга деген сол. Алды кымара, жерге түшүп кайра. Мынаны эмне дейсиңер эми? Көтөрүлүп келет. КамАЗ кайда? КамАЗ кайда эне мактын өзүн тартабайла. Балташага КамАЗга келиң, Балташага. Палвандар ошо арыктан өтпөй турабыз. Калганы өтүрүп турабыз палвандар. Шекербек дегендин баласы. Досуна, Балташ палвандын ордуна досуна окшойт. Ашырат окшойт, Нүкү палван Калмак Кырчын. Палвандар келбейбиз калганыбыз. Колош, колош. Баса ким не oldu? Айтпаңла. Толош, айтпа, жогор кылды ким не oldu ма? Жогор барган не oldu? Тайбурул менен урган не oldu? Ылдый 5000 сом. Ылдый таштайга 5000 сом. Жогор ким не oldu ма? Жогор апарган Бакы палвандыкы саманга жетпей калды, эсеп болбой калды. Азыркы ылдый апарган палван 5000ге таштады. Эсеп. Şaşmadı, şaşmadı. Palvan sületme. Palvan sületme. Gel. Şu ağacın ayından mı? Mikrofonu al. Жақсы bir қайырлы тілекті айталы. Ассалаумағалейкум. Туғандар қыш келсіңер. Бүгінгі тойдың өстіп ниет қылдық. Ниетті Аллахтан қалмаса, ниетті қабыл болсына. Бейчаман, өте ұқтан бейчаман. Үйге жетуімізге балқан нәсіп етсіне. Тақында жауыз шөрелі. Чикалов, Манас Палван чемпиондун бир тууган агасы өзүнүн Каракош аттуу армагында, Каракош аттуу армагында азыркы ылдый кымараны жеткирип таштап алды. Экинчи, бардыгы көңүл бурсун, биздин маңдайыбызда турган Бектурсун. Келиним. Ылдый. Амандан сордуңар. Өткөр эле тышtan aka. Жок сорун айтпайт.
El amandan sorumlu aldın benim. Kel kanabese. El amanın ballarına жақсы bir қалау тілекті айталы ақбатаны берелі. Нұрышеке микрофон берің. Assalamu alaikum. Elaman aka. Şu ulaq berip toy berip atsak aka, ne tilek qilib qo'y maqsadini berib atsangiz shu tileklariniz qabul bo'lsin aka. Daima tinch bo'lib, o'zimizga tinch bo'lib, shu daima o'sib, yüzümüz şu yanlarına zarf atıyorsun. Amin, ақбаталар qabul болсын. Elemanның балдары дағы Қырғыз дені сыйлықтанған ұлдар болсын. Жоғары мара 5 бадам толқын палванбы. Жоғарын айлаған бейті палванның баласы. Өл таратты чапқан жігет. Бір таратты жоғарын айлады, жеткірді, таштады, жайлады. Есеп Камаз қайда. Өлді Қымара 3000 сом. Туғандар sorun көп. Başında kişine 3000 bilen Razmin Kağıl attарды terdet olğula. Polanı gördüğün bu maydandı. Kulun attın ulağı. Torpaqtağı cengel. Жерден tez alasın, tez barasın. Sorun көп. Teziraktı götüşüz gerek. Bol bolsa barın butur albaysınlar. Kana. Elde Kımara 3000. Ketті hareket kıl. Kana verse 5 badamның balvanı. Толқын балван. Жоғары мараны жеткір olған балванды. Sorunun bereli dağı ақбатасын alalı Elaman. Толқындайлы топты ұзып кеттің ба? Açıp gözlü cümbüşen akım arağa jettim bu dek. Assalamu alaikum. Алыс жақыннан келген қонақтар қош келіпсіңдер. Ака қылып атқан екі санаңыз қабыл болсын. Ардайым шу қырғыз елімізде тыныштық болсын. Мына ажыларыңызға рахмат. Шындай біз үшін жерден алып шапқан балаларға бұлаға мойзағын кіргізіп ака сілерге де рахмат. Omин тыныштық болсын. Олақ тыныш аман болсын. Участковый, Ақылаганың участковый. Ақылағасының участковый деген атында Азырқы жоғар құмараны жеткір olған 5 бадам Бөйті палванның баласы Толқын палван болды туғандар. Ат жығылды дегенде салмай тұрмын атыңарды кішін арқаға тартып. Өлді қылбары. Çocuğuydu qarab boğma çocuğuydu südeler. Өлді қымара сүрмі топ. Тұталақай. Өлді қымараны көздеп талаш тартып жүреді. Ат жығылып қалды ойлағылы балбандар. Қана. Кем бұлауы? Шоми чемпион. Далай төлерге таштаған машиналарды алған Еламандың бір туған енесі Қанжығы Балташ балванның баласы Өлді Қымараны Шоми чемпион айып кетті. Жеткір оласын, өткөр оласын Шоми. Шуды атты Шоми чемпион. Қалма қыршында өткөрді, өте чоң бір марекенін ақырын таштап алған. Шоң тойын алған Шоми чемпион. Еламандың бір туған үкәсі. Келінім, сорының құт болсын. Жақсы бір үкәңа қалу тілек айт. Assalamu alaikum. Алсаулықтан келген әкелер. Шалқам Нұлағына қош келдіңіздер. Şu ülkeler pencereyle çaragan çağan jigitlerden olsun, çaman olsa bizde olsun. Жақсы алым қары чуаңыздай жігіттер болсын, біздің жолдап жақсы insanlar ol. Şu ата-енесін сыйлаған жақсы жастардан болып жүрер. Шоми бір үкәң чоңы өте саға оқшаш екен. Көпия Шоми екен. Қайса Шоми? Океан, Алмаз Авасының океан атында. Өлді Қымараны таштаған Еламандың бір туған үкәсі Жалалават палваны Шоми чемпион. Келің, нүкі палван, ватадуан өріңіз. Айыштасы. Assalamu alaikum cemaat. Leman'ın toyun kutlu olsun. Allah rica etsem işte tölörün daha gördüm beri. Oğluyla kız çıkar. Şu günlerde canan yaşlılıkları olsun. Tekten düşünmeyin.
Tuğanlarım men amın bolup şu jakşı merekelerde ötkürüp жүрüyorum. Mikrofondu, torundu çötöke salыңыздағы mikrofondu қарман. Жақсы bir dua verin. Omинанда Құдай таалам ушул Эламан инибиздин эң биринчи тапкан халал менен тапканына кече şu биздин базар коргон шаарында медресеге буйрууда караңыздарчы. Ушул көбүздүн тапканы медресеге, мечитке, Алланын жолуна, ажылыкка, умрага, жакшылыкка буйрбасын. Кудай таалам şu Эламан көзал бирди берсең Аллахым миңди берин. Бу дүйнөдө да ахирет Аллахым бактылуулардан кылсын. Амин. Алла жакшы тынчык өткөрсүн. Рахмат. Аксакалдар, КамАЗга келиңиз. Бөлүм ала тургандарбы? Даның айтам чакырып койчу. Арыктан калган. Даның айышта КамАЗга келиң. Даның аяшата КамАЗга. Кыймылдап калдык шойт, топ жылып калдыбы? Эңкейип калдыбы, алдыбы, салдыбы? Алган болсо, салган болсо. КамАЗга айдай бергиле палвандар. Жеткирип аласыңар, КамАЗга саласыңар. Kadam ese kozgolup kaldı okşayt. Top жылып kaldı sürüldü. КамАЗга жеткирип 10.000 сом алабыз. КамАЗга айдайбыз палвандар, азаматтар. Көтөрүлдү, кыймылдады, жылды, sürüldü. КамАЗга бул бекен бол. КамАЗ жакабыр, мээнетиң текеге кетпесин буратты. Есе эмес деген рациядан дагы кабар келди. КамАЗга жеткире палван. Анан сүйлөшөбүз калганын. Sorunçu koşa geldiler, sorunçu. Кара. КамАЗга айдай калганын калыстар чечет sorunçular бар. КамАЗга айдай беребиз. Токтот болду, токтот. КамАЗга айда. Ышкырыктыктың КамАЗга болду. Кепка, кепка. Даның айышта каршы атат, калганын арыктан нары туруп тургула. Азыр жогору мара кетип атат, айда бергиле. Жогору мараны күткиле палвандар. Жогору мараны күт. Сабай тур, хабы айдатып койду, токто. Эсе эмесин. Азыр не болду sorunçular? Dedet. Eskертиңиz сага. Кегиле. Artan arada var, tışa bere, çoğulkumana tışa bere. Kim gelsin lan? Dedet. Lan mikrofonda aytma. Palvanlar, nelde at çıgılıp da, 3-4 at çıgılıp da, toktot degende toktot, yengilmeyin ары. Özüңөр atыңарды кайрып койсоңор болот да. Обязательно бизге каттып айтышуу керек беже. Өзүңөр атыңарды кайрып туруңар, 3-4 ат çıgılıp атат азыр. Ышкырса токтобой. At салып, егилип атасың аре. Тура чүңүрө бири-бирибизди капа кылбайлы. Алейкум ассалам. Эсеппесе эмес. Эсе эмес азыркы. Биз сигнал берсек, болбой ат салып көтөрдүңөр, жалга чыгардыңар. Эсе эмес. Улактан, мукам, а? Кайерге? Самандан өтүп тышта бериң, ой. Кармабагына. Кайсы бул? Кармабаг, ой. Эмне бар, укам? Урсага караң. Ошо улактан сүйлөшөлө. Кана, азыркы эсе эмес болду. Палвандар чүдегиле, ылдый кымарага жеткирип аласыңар 10.000 сом. Ылдый кымарага. Ылдый кымарага жетиши 10.000 сом. 6.000 болбойт да, 10.000 сайылган ошол сорун да эсе эмес болгондой. Бул микрофонда айтылды да бул. Андай кылбагыла. Той бергендерге. Assalamu alaikum. Катыраак, жакын. Эламан укабы düşede toy verip atat. Жакыныраак. Жакшы элге бир элдин патасын алайын деп. Таза оюн кылып бергиле туугандар. Мына ат чыгылганда токто де туугандар. Ал эсеп ой, бекерле ушу тартипке көнүшкө аракет кылалы туугандар. Бериң. Таза. Мараны карап койгула, саманды карап. Ылдый кымара, палвандар, ылдый кымараны күтө бергиле. Торпок бар ылдый кайра эле саябыз. Ылдый кымара көтөрүлдү. Нөкү ооган тага. Кара тоодой кара чоң аргымагы менен, Европа аты менен ылдый кымараны 10.000 сомду алып кетти. Саманга барып жеттик, таштады. Есеппи. 6.000 жок.
Жоғары көтерілсе 6.000 сом. Жоғары құмарақ 6.000. Жоғары 6.000. Жоғары құмара 7-6. Нүкі қайра 6 қарекет қылып қалды ұқсайды. Онды алып албайсың ба? Чөнтөкке салып албайсың ба? Анан алтын албайсың ба? Анан оқ деп қалбайсың ба дейді. Таныңа келің, сорын құт болсын айыштасы. Дағы бір ақпатаны берің еме. Bu marakede biz bata veririz Tolka. Assalamu alaikum. Жақыннан келген қонақтар. Şu Bileman oğlum. Şu bergen toyların Mayıs arkasından toylar diler. Var video kızlarça. Şu atının tuğanlarımın aman boldu. Şu gelgen qonaqtaram şu tabanlar jigılbay tığılbay ya. Biliyorsun aman gelsin. Amin. Allahu ekber. Rahmat ben takıyorum. Kana nökeynim. Ылдый кымараны 10.000'de таштап алған палван. Assalamu alaikum. Досым, тойың той болсын. Балдарың өмірін берсін. Балдарың да сау жүрсін. Той қылып шундай жақсы мәрекелерді өткөрүү насип болсын. Тынч өтпесін. Аттың аты бар ат қой өлі. Gigant деп қойыла, чоң екен. Оған таланың өлбірлі аты, оған тала балбаны, өлді қымары, оған талан үкі балбан, өзінің гигант атты арғымағында. Европа үкі, мұнарсаға заман талауы. Европа арғымағында жылды қымары, 10.000 сомды, оған тала балбаны, нөкі палван таштап алды. Бұл нөкі дағы Қырғызстанның борборына чейін жетіп, жақсы ойындарды көрсетіп, небір деген $200.000 аттарды чапқан жігіт. Бұшыл алақ чөйресінен абырайды тапқан жігіт дейді. Бар болының бай бол, гигант арғымағын Средний Азияға белгілі ат болсын. Айдағыла палвандар, жоғары мара чоғын. Панаке, өзіңді сыйлавасаң, өзгені сыйлавасын дейді. Ақжемпірді көрдіңер ме? Өзіні сыйлайды екен, 5 литр суысы менен. Апкача суны бер. Жақшы жақтарға да бұйырсын Құда қаласа. Алла насып, ажылға, уыраға. Берекөч, топ қозғалып қалдық сөт жігіттер. Шер алғыла бекен болғыла. Жоғырқы мараны жеткіреп. Жоғыр мара. Ат жығылып, чаван десі жерде қалып атқа шыққан екен. Қайрадан әрекет қылауыз. Анча-мұнча қамчы тиет сөгіш болады. Палвандар, ұрыш талаш қылмай, чердашпай, жақшы ойын көрсетіп, жақшы тарайлы. Бұл Қырғыздың аламан торпоғылағы опырталды соғыштың бір түрі. Керек болса, Средний Азиядағы қошналарымыз ұлақ шауышты бізден үйренсін, ат тапташты бізден үйренсін. Адырғачы Қырғыз арғымақтары Орта Азияда, ошындай баяғай ат ойындарда өз ордын бермей, номер 1-ші орында тұрады. Ал жағы талассыз. Андамес аттарды жақсылап таптап, үйретіп, біреуінің тойын бұзбай, жақшы ойын көрсетіп кетелі. Жығылғанды қарайлы, ұшқырық туғайлы судьяларға құлақ салайлы палвандар. Бүгін Келаманның тойын жақшы деңгелді, есте қаларлы қылы өткөр алалы. Жоғары мара. Жоғары мара. Ермек палванда жоғары мара кетті Ақбозаттың жалында. Жеткір баласын өткөр ал. Жетті кетті. Таштады. Айдағыла жоғары мара жігіттер. Бұл дейіне? Таза oldu mu? Ne oldu? Kamazga 3.000 som. Kamazga gelişe 3.000 som. Ermektiki esep. Geliniz Ermek Palvan Kamazga. Sorundalalı akbatanı vereli. Aldı kımara Kamazga gelse 3.000 som. Kamazga verilir hazırkı torpak götürülse. Sorun götürüldü Kamazga gelse. Elamandın ağası Marseldin atından. Kalma kırçından gelgen Marseldin atından 5.000 som. Ermek'e gelin. Gelin Ermek'e sorun mutlu olsun Palvan.
Assalamualaikum. Şu toyga gelgen cevap berip jurt. Niyedeyiz? Şu kadar özüm. Niyetli versin. Ömür uzun olsun. Atenesi el jurtu tinch olsun. Amin. Amin. Allahu akbar. Akiyan degan. Özünün, Ermek Palvan özünün Akiyan argımağında жоғары малын жеткирип алган. Базар Коргон Эрмек Palvan Akiyan argımağı менен азыркы жогорку мараны айлады таза алды. Sorun kut bolsun, batalarınız kabul olsun. Ermek Palvan, Erkek Palvan. Haydi veriniz. Kozgalıp kaldı palvanlar, kanemesi hareket kılavuz. Kamazga jetkirip, Marcel akasının atынан, Marcel Palvan'ın atынан koyulgan 5000 so'm dalabız, Kamazga jetkireli. Solday kımara, Kamazga gelse Marcel'in atından 5000 so'm. Palvanlar mınake silerdi жақсы oyun көрсөтсүн деп, жақсы ойносун чаңбасын деп Эламан мына кечиттен бери өзүнүн жанынан чоңдогон акчаларды коротуп, майданга сууну септирип, өтө бир шартты түздү. Жақсы oyun көрсөтөлү, Эламанды да сыйлайлы. Дайым ушундай Эламандай уулдар балдарына бат алып, кыргыз элибизде тойлор көп болсун, улана берсин. Бүгүнкү мааракеси тойдун ээси Эламанга дагы жакшы каалоо тилектерди, бата тилектерди айтып кетиңиздер. Анткени бүгүнкү оюндун мыкты жүрүүсүнө сууларды септирип жакшы шартты түзгөн Эламан сага чоң рахмат иним. Кана эмесе балбандар Камазга келиши Марселдин атынан 5000 сом. Чыкты. Айлантып алып келип Камазга Чыкалов Манас. Манас Palvan Kamazga жүктөйбүз, Марселдин атынан 5000 сом Камазга айтылган алып келер. Калган арты өттүрөлү. Тага кашат, тагабызга, тага келиң. Тага келиң, ылдый кымараны күткүлө Palvanlar. Ылдый кымараны күтсөңөр. Айдабай туруңар киши. Туруп, Palvanlar өтүп атсын, ey. Palvanlar ылдыйды. Ылдый кымарага өткүлөбүз. Теген алгандай алды дейт Манасты Азаматы. Кана Манас иним. Ассаламу алейкум. Жетелеп кой. Кабыл болсун, Кудайдан үчүн. Не максат кылып, ыйсан кылып атсаң, ошо максаттарыңа жет. Сенин үйүңө дайыма тойлор, жакшылыктар болсун. Кот кордон Замир ажынын Kotkordan Zamir Hacı'nın torası veren Bazar Korgun Palvanı Manas Palvan hazırkı sorunga iyilik jetken, hazırkı sorunda taşlap ketken. Bunaki sorunçulardagı tangdanıp aytıp geldi. Teken alganday aldı жерден, tekeni salganday saldı жерден deyt. Бар ol Manas inim, bileğin güç ketmesin. Hareket kıl, kıymılda alıver salıver. Mana Manastın dagı bul at dünyasına, çörösüne жақсы bir emgegi var. Kolunda önörü var. Önörlü ölbeyt deyt Manas. 40'ka çeyin sorunu alıp taştap dursan 40'tan keyin jugönmeyen işti kıla veresin. Malades. Kelişe. Samanlar ötkülöp taşlasın. 3001 eçki. Jogorı ketdi. Jogorı 3001 eçki keldiş. Lan Karaturç keldiş. Keldiş Karaulak. Karaulak'tan gelgen Keldiş Palvan. Jogorı mara. Jet geldi. Hayır ekinemede bir kılaydı. Kötürüldü. Ildıyğı maraga jönüp kaldık şet jigitler. Hala jet kirip alsaňar. 3001 eçki ildıyğı mara. Azamat Keldiş Palvan keçe kele mına Karaulak'ta umranı algan bizdin Keldiş Palvan kelinim. Sorunun kut bolsun. Kalmadan nayakan surgoyan. Kalmadan nayakanın toru surgoyanı. Jakşatlardı taylardı satkan nayakanın. Jakşatı menen Jalalavat Karaulak'tan gelgen Keldiş Palvan hazırkı sorundu taza jetkirip aldı.
Kut bolsun elim. Keçe buna omurağa joldumu. Akırkı sorundu taşlap algan. Suyzagır önüne çıkkan Karaoğlak kulunu. Keldiş balvan. Köv almanın argımağında. Nayakanın sorga yanında. Oy Kamazgay'da sorunçu. Gülsarı menen. Çok özüm aldım yerden. Özüm aldım. Kimde çatlı? Yerden öz alıp durun. Cihen kaçağı. Hey, canakına koy hey. O balon öldü cana. Palvanlar öldüğüm aranı kütküler. Öldüğüm ara. Saman dörtlerine tüstadır hey. Öldüğüm ara. Hazırkı sorun esemez. Öldüğüden çok ortaya. Öldüğüden çok ortaya hazırkı sorun. Kayradan sayılat öldüğüden çok ortaya. Hadi sen çıkıldın mı? Ben canım da taza gelek. Baya sudan çaycı git. Kana tana batı veriniz. O ben. Mikrofonu da alın. Yapma gelek bana çıkıldıraken ben canım. Ana ışkırdım. Işkırdım. Esemez bu adam çıkıldı. Ben canım yapıyorum. Elemanı canlıyım. Hareketleri yakıyorsun. Toyları yakıyorsun. Ulaktan yakıyorsun. Omen. Kanıya kadar gördüm sen canına çıkıldık amne. Dedek bak çıkıldı. Hele çıkan gel. Anam at limonları topla. Hacı, Öldüğüm ara joğarıga hareket bolu atat. Joğarıga. Albanlar joğarıga uzattın başını. 3001 eski aytılgan joğarım ara. Ne karap durgan bu yerde? Kademese jigitler hareket kılalı beken bulalı. Sorunlar köp buna gel. Soruntularga katarlaş kalыстardagı Suudiyalardagı usululaktın jakşı ötüsüne jardam berip жүрүшөt. Ukkula, köngül burgula, bugün tartip menen taza oyun kılgıla. Attın başın jogorı vur palvan Batır. Attın başın jogorı vur jogorı aytılgan. Jogorı 3001 eçki. Alman Betçin, Kamazga gelip koyun. Alman Betçin, Kamazga. Töleş. Ya beken bol palvan. Hareket kıl jetkir ahırına. Jogorı mara. Bir eçki. Üstü 3000. Jogorı mara bir eçki üstü 3. Jogorı bir hareket kıl. Kanamese bazar korgon mıktıları, bazar korgon palvanları, Jogorı bıraktı. Aylandırıp alıp bıratkan, Jogorı marranı bettep jönögön. Düşüp kaldı, kayradan kaytabız. Keliniz, salon bedege, kelin, buna mikrofonga bir jakşı bata dua kalot dilekti aytыңыз. Işkırık oldu atay ışkırık. Assalamualaikum halayqa. Var. Бүгүнкү баракеге келип sizlerге чоң рахмат. Çeçkili yok. Елеман таға. Kulağınız жақсы өтсін, Ардайым тойлордун үстүндө ойлоп билип бериңиз. Tamamla 10 metre Мындай zamanda убакта yeter. тойлордун талайын өткөрүп беребиz. Жалпы элдиктин арасында Palvanlar, ehtiyat kıla, joyçöperde baylagıla, jölür, şeker akçık balgıla, jölür de bayla. Eşeğimizde Toktot Sancho, Kamazgay'da Maç Sancho bir ayda. Eşeğimiz, Sancho Seyit eken bu. Seyit mi? Taranbazar Seyit Palvan. Usta çal. Taranbazar'dan gelgen Seyit Palvan. Kamazga, bir ayda Kamazga. Seyit Kamazgay'da. Seyit Kamazga. Elemanın ceğeni. Palvan. Sana bizlerden mikrofonda ayt odat. Kamaz kapke SMS odat. Sistok çal odat. Şart toktotmayısın be. Ne merak yaparsan bunu öyle veriyor bunu. Ben ukmaya gittim o. Ya ukmasan. Ya haydan. Kana. Dostum, kaysı dostum? Duruz dostu kel, duruz. Geçe buna. Elemanlı toyuna atayım Moskva'dan gelgen. 1. May, kel durusinim.
Жана жаллабатта кет болуп аткан кара чаян аргымакты таптап саткан дурус. Келиним. Sana Jogorayday bolduymu? Jogoray. Jogor aparçı. Jogor. Jogor. Hazır kesemesken duruşunim. Jogorumada. Pavanlar ışkırık pışkırganda salbay tursalar atkardı. Значит, esemiz. Seferi Jogor Kusaman'dan ötkörüp taşta. Pavan. Samanға taşta samanға. Talaşmay turgu. Talaşma. Yerden taşlap ber degenler samanlar ötküzbeli koydan. Taşta Buraki bir tuğan ceynini dağı esep kılvadı vermedi. Ereceni buzmay jakşap kula tuğanlar, palvanlar. Toktot ey kola. Hey. Bur beri, dergen hey. At ozun berbeydi adı. Esep bolgan jok. Apar çıstap ber kayra. Samanға. Kolat. Gel side var, gel. Taşat yerden aldım ben. Side oytur, Palvansın mı? Side oytur. Side var. Kargaşma, gel. Ne oldu? Esep mi? Bol desene, kim kaçın? Kadir kaçın. Talaşmakla su gelmeyen, Kadir. Hiç kim sizden karmayın. Aparıp samandan ötkü oluyor, kısa beni kadar. Kadir. Jogor çıkasın jogor. Jogor çıksa benim samandan ötkü oluyor. Afken duruşa. Yerge düşköndeyin aytayın. Duruşa. Jogor samandan ötkü oluyor. Hazırkı sorunda olan Seydokun Jomart mı? Aydan lan. Seydokun Jomart palvan geldi. Assalamualaikum. Şuna kuraqına kirəməm. Şunda vaxtlar bulu versin. Sözün atın mı? Asil Ağaçtası'nın sorgoyu menmin. Asil Ağaçtası'nın sorgoyu verin. Seydokun'dan gelgen Jomart palvan hazırkı sorun. 5000 so'm Seydokun'a gitti. Seydokun'dan Jomart palvanımına namusqa jarap gitti. Özünün maksatına jetti kelinim. Gel durus palvan. Dostuna atayım Moskvadan gelmişsin toyga. Assalamualaikum jamaat. Бар bir çayga hoş geldinglar. Жақын досым, тойлар құлып болсын дос. Мұндай Аллахтың дағы талайын, мұндан чоң берелі иншалла. Бұл заказ жақшыңызда көп ниет қыл тілекті. Жақсы. Көп елдер чоғытулақ береді деп шыршындай көстірді. Иншалла шыларға деп тұрамыз, кейінгісі кезек менде иншалла. Қайсапты? Улақ тілім, назым тартауыз. Бірінші майдан улақта. Sorunumuz kuluk bolsun geliniz. Kana o men Elaman'ın baldarına bir. Elaman, rahmat olun. Üniversitetin yaxşılık olsun, daim şunday toylar olsun. O men. Olday bozulup kaldı. Olday kımara. Olday kımara taza jetse bir eçki 3000 so'm. Tutalakay geley tattalaş tartış. Olday kımara kıymıldap kaldı, kozgolup kaldı. Olday jetkiri barsa bir eçki üstü 3000 so'm. Aylanıp kayra jogorı gitti. Olday. Palvanlar attın başını ıldıy vuralı. At tezginin ıldıy vuralı dağı. Mağaraga jetkiri aytılgan sorunda alalı. Bir eçki üstü 3000 so'm. Kimde gitti? Olka çığı böyle şuna kadar. Olday. Haydi ver. Hayda palvan Azamat Beken bolan kırına jetkir. Bir eçki üstü 3000 so'm. Jetti mi? Düştü mü? Düştü. Kamazga 5 mi? Bir koyunda. Kamazga gelişi 5. Kamazga gelişi 5 geliniz palvana gel. Ayaştasında joldugu. Алла көпүрүнө шекертерине улак жакшы болуп атат. Мага партияларга рахмат. Реально туура болуп атат. Ниет кылсаң ниетиңе жеткем. Үйүңдө дайым тойлор болот, Омин. Rahmat bakı palvan. Vatanız kabul olsun. Kelini mınal. Oldaydı jetkirgen.
1.60'ga şeyin emes, 1.50'ge şeyinler işti kıla başladık. Şeyde? Bir eçki, Kotkor mu? Kotkor, Turat'ın jeyini. Turat'ın jeyini, Kotkor palvanı çavan dezi. Bunun balası. Kopunun balası, Surgayan atların esi mi? Zamasın yine malades. Bayaman, krasavçik. Bayaman men eleman. Assalamu alaikum. Gelgen turganda xush kelibsiz. Eleman toying жақсы өтөт. Мартаң мындан да жогору көтөрүлөрсүн. Ат сорунчу Шабдан Медет экен, Камбарата деген аты менен. Аттын аты да өзгөчө экен, өзү да өзгөчө экен. Аттын үстүндөгү өзү да өзгөчө экен. Азамат сеним. Тыталакайдан алдыңбы, жерден алдыңбы? Тыталакай. Азаматсын Шамдагайлардын иши уусу жүрүп атат Шамдардын, Коткордун чабандеси, Купаканын баласы, Камбарата аттуу аргымак менен ылдый кымара. Bir eçki, üstü 3000 so'mdu jetkirip tashlab oldi. Kambaratadagi o'zi 1-may ayının qulun eken, 1-may ayından ketken arg'umoq eken. Qasiyetli Kambarata tuqumu deydi, ati da keremet eken. Jo'g'ari ko'tarilib qoldi. Kamazga, jo'g'ari quvadani Kamazga olib kelinglar, polvonlar. Kamazga kelişi 5000. Kamazga şuraya palvan azamat. Saylayver beken bol. Jetkir akırına çay. Bas. Katı varma. Şiir altırış. Öntal aylayver Kamazga jet. Kelişi 5000 so'm. Tıtalakay geleydi. Tıtalakay talaş tartış. Sürme top. Kızıl betteş daymaş. Erenlerden oyunu. Köpürü erendir dartı örtörü deyt. Azamatçılar. Bazar koygan palvandarı mıktıları mına. Jalalavat Suzak jergesinden dağı. Bol ulaka kelgen palvandar жүрөт. Bardığına ilgilik kalayımız. Koldop koyabız, yoldop koyabız. Buna sağılavızın tumak kılalı. Jakşı ayın görsetip jakşı keteli. Kamazga bor. Kamazga bor, attın üstünde bekem dur. Hayırıp gelip alasın 5000'di. Torpaq jerde kötörülüp kaldık şey. Kamazga gelişi. 5000? 5000 so'm Kamazga gelişi. Jükte olamız. Kamazga salıp olamız, palvanlar hareket kılgılar. Kanamese. Şu de palvan hareket kıl bekem bol. Kağladım sana yol. At üstünde aman bol deydi. Aşıksanız narkı, kanaldı jeyikte ıldı eyde ergileci. Ildı kımara kaydı ergile. Hazırkı. Ildı kımara ketti, çüde. Ildı ketti, ıldı jetti. Yok öz çöntağından ya anda manasını neme? Çöntağından ver etti. Buytaka. Buytaka. Kamazga var, kanın para ver dedim. Ya geldi kendi patat da ulakta. Buytaka. Kalaşma. Yemekken kulakta alacağım sana ki. Gele düştü. Torpaq jerde. Ne sorun? Kamazga 5000 so'm. Kamazga 5000. Manas, Manas. Manas. Sen bundan ne? Manas. Açtı özün yap gelin. Sen oradan ne anlar? Çöntağından versin Manas. At gelin gel dale. Kötörülse Kamazga 5000 so'm. Gel şeker dostu. Şeker dostu gel. Жақсы bir hava tilek aytasın emi. Assalamu alaikum. Tuğanlar, Ağustan жақында келген туғандар. Şu досыбыз ұлына арнап улап беріп атылып, şu Алла Таалам жүз қабыл болған болсына.
Ең жаман болса ошо досым сендей болсын балдарың. Дайыма жүрө берейик. Майсал көк алма. Көк алма Майсал. Көк атында көк алма Майсал. КамАЗ алып кел 5000 айтылган. Аяштан ашырабыз. Жогорunu, палвандар жогорunu күткүлө кеттилак. Жогору аракет кыла бергиле. Түш көрдө жетишип каласыңар. Ким мылдам аракет кылса ошонуку. Кетти жогору. Кел Майсал палван зорундал. Көк алмадан көк ат минип келген Майсал. Келиним. Assalamu alaikum. Palvanдар хуш келсиңер. Ушуна келсем жакшы ниетте той берди да. Тойлор кылам жакшылык болсун. Бүлө жалаң тойлор болсун. Өзүң көк атыңбы? Океан. Океан аты аргымагында. Көк алма базар коргон 6. Майсал палван азыркы 5000 сомду КамАЗга жеткирип алды. Кут болсун. Козголуп калдык ошо топ тегеренип калды, чайпалып калды. Ылды жеткирип бир эчки. Ылды кымарага. Жеткирип бир эчки алабыз. Палвандар аракет кылгыла гана. Айда. Атка жем бергениң сал. Атка ишенгениң жерден ал. Шүле палвандар аракет кыл. Ылды жеткирип бир эчки. Assalamu alaikum жамаат. Ераман, бүгүнкү күнүн себепкери болуш үчүн уулум уулдарыңа өтөй. Бер карапсың. Той кылып атсың, шу не жакшы тилектин ниет менен берип атсаң, Ераман уулум, ниеттериң кабыл болсун. Элибиз тынч болсун, Кудай бөдө кагыдан Кудай сактасын. Бүгүн келген балбандардын да ушу бешене сыйылбай үйүнө Ераман сорундары менен жетсин. Амин. Не oldu Manastardыкы? Bu yerde naruşenya sudiyada oldu. Bana ver, ben hesap kılam dedim. Soruncu. Bir yerde ayıp soruncu da oldu. Sebebi bana ver, ben hesap kılam dedim. Yemeğe hesap kılasak bolbaydı. Bu Japon'a yerden aldık. Manas gel. Sebebi bu soruncu. Oldu bir eçki 3000 manat kamına sorunçular, studyalar bazıları gelişip karap görüp iyi esefleşti. Oldu içap. Nökü maksat partiyes. Nökü maksat partiyes. Şerigin kokusta kaldır bari. Manas az ketmeytir buna, oldu geçsin. Hayda, aldıkım harekette. Sancho. Şekalım Sancho. Aldıkım ara. Jetkiri olasın. Ötkör olasın. Attı toktatmaydı aldıkım araga. Manasinim. Azırkı sorunlarına kalışlar ise soruncular çok olup süreçti. Şu toyru ne niyet kılıp ehsan olatkan bolsa, şu Allah'ım kabul olsun. Şu ulakçılardaki bödek kıştan alış bolup, birbirlerine jakşı jete olma hareket kılsın. Şu bizim ulaklarımızdan uşuntip taza olup, jakşı ulakçılar etsin ege. Kotkor'dan Zamiracı'nın baytorusunda gayradan oldu 3000 bir eçkini Şekalov Bazar Korgon palvanı Manas palvan hazırkı sorunda mınake alıp ketken salıp ketken palvan Manas Şekarmada gayradan Kara ulak geldiş Kara ulaktan gelgen keldiş palvan Nayakanın turgunu. Oldu imaran jetkirip çıtadın mı Sancho? Taza mı Sancho? Ondan keyin keldiştik işi. Taza zamatinilerim. Kanamete sorunlar kutlu olsun. Sancho. Tutula kaydırdın mı diye kıldın. Malades. Assalamu alaikum. Toy vergen dostumuz da niyetiyle kılsa maksatına jetsin. Balları jakşı, elin ereğine jaragan jakşı ballardan olsun. Oy jamaat tinç bolaydı.
Şikalov'dan Akıl Ukası'nın gürün atında. Şikalov'dan Sancho Palvan. Oldu kımarranı. Jetkirip algan. Andan keyinki jogor aylagan Nayakan'ın surgoyununda. Kuda kalasa gelecekteki acı keldiş Palvan gelinim. Assalamu alaikum. Allah razı olsun şu daşısına. Günün nette töre kalması şu daşısından. Yeter kabul olmaz. Şu ulağı da atınca menet etsin birden. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 3000 bir etki. Çok etki Sancho geldi. Sancho'nun etki geldi işte 3000. Ekovu Uşunda iyiliklerge jetti. Bana antep jakşı sorunlarını taşlap ketdi. Amin Allahu Ekber. Kel doke, bana doke eştası da aşırıp taşlap verdi. Assalamu alaikum. Жалпы жаман түшкенсіңер. Оламан. Айшы ұлдардың өмір ұзын болсын. Ардағым шындай тойларды беріп жүре өргіле. Елдің қызматына, Қырғызстанға келечегі кең балдардан болсын. Amin. Ildıyım ne? Ildıy bir eçki mi? Ildıy bir eçki. Eçki götürülüp gitti. 5 badam. Tolkun Palvan. Hayda jetkili olasın. Mağaraga jetkili ötkür güley. Mağaraga jetkili ötkür. Bir eçki ıldıy. Taşladın esip. Haydır. Kanan mesekel Tolkun Palvan. Atasını çakırıda dokşayıp bıyti Palvan'da. Bıyta gelkelik sigaret tikiyin çekeveres. Baldar'ın iyiligin kör otası be. Çoğun jiyinda. Oğunga solga tanılı azat Tolkun Palvan'ınız. Kelin bir batı öğretke Tolkun'un orduna. Assalamu alaikum. Şu bugünkü toy vergen jigitler ne tilesetilerini jetsin, böyle olsun. Bala çıkasının tinç olsun. Her daim şunday toylardı kılaversin. Barımız tinç bulalım. Nerede alıp barışıyorlar, suydalar, bar joğarga rahmat. Toysılık amançılık toşalışırlar. Rahmat ballar. Amin Allahu Akbar. Ulan Aga'nın avcalı. Kotkor'dan Ulan Aga'nın avcalı. Kotkor'dan Ulan Aga'sının avcalattığının argımak bilen. Aldı kımaranı jetkirip algan. 5 badam palvanı. Bazar Korgon Palvanı Tolkun Palvan. Burada. Jogor götürüp geledi hazır buna. Sorunçular, sudyalar gelse süleşiyoruz, taktayız, çeçiyoruz. Jogorumada. Jogorumada götürülüp geledi kan uçur. Sudyalar gel koyala, telaş. Zalım, merkez zalım. Karaköl Kuça. Rız. Osman, merkez mi? Basay, bir de atın hey. Televerçe indim. Mama hey, ne oldu sana? Cık. Nereye çıktın? Bak. Eşenin avukla çıkıp ettin de. Yok, girsem haydi. Özüne çıkarırlar. Gayper'den sorun esipke girmeye kaldı. Kayradan çavula degen. Şurada gile Jogoro. Jogoro ayda. Nemege açtı Akmandık balaga. Eldiyar Akman. Eldiyar Akman ıldığı gettin. Ne olu atat? Jerge düştü mü? Tüşelek mi? Jaldan mı jerden mi? Bu kayaka çavada de. Bu kaysıvala öz kalaganda çağırıp jüre de. Yıldık saban arasından çoğurup saban. Suydalar aytkılar bu olaga eskerti veriyoruz. Ya bu Kuçaken. Karaköl Kuça Turbayev. Jetele var de. Torpak jaldan egen, jerge çölegen, jerge düşkenden sorun aytılat balvanlar. Kuça Karaköl. Eskerti ver koğlar şu balaga hey. Balvanlar hareket kılalı, hareketli küçeteli, sorun götürüldü. Gelişi bir koy.
bir içki, üstü 5.000 som. Üstü 5.000, bir koy, bir içki, 5.000. 3 sorun bir gelen. 3 sorun bir verin. Hareket kılgıla kınımızda. Gelişe bir koy kaytalayım. Bir içki kaytalayım. 5.000 üstü. Jılıp kaldık şahit. Kaysı baktılı olat eken, kaysı baktılı olat eken hazır görüyoruz. Hareket kılavuz palvanlar. Buna sağlalı. Jiyin çoğun bolatat temeldeşeli. Жақсы oyun көрсетелі. Sorunlarda жақсы алып кетелі. Бүгін sorun көп. Мынакей Базар Қорған 1-май жерінде Элеман уылдарына берген тойдың улағын чабып атабыз. Жақсы тәртіп менен жақсы ойнойлы. Жақсы oyun көрсетелі. Жақсы патадоларды беріп, жақсы кетелі. Адыр емесе келіші. Bir koy bir içki, üstü 5.000 som pul. Top kötürülüp kaldı, jılıp kaldı. Bir içki, bir koy, üstü 5.000. Bir koy, bir içki, üstü 5.000 kamazga gelip, kamazga beri olağız balvanları. Hareket kılgıla, kanemese, aldığa jılgıla, hareket kılgıla. Akırına jetkireli. Oşul baştalgan hareketті. Kaysıl palvan götürdü. Kaysınısı aldı, kaysısı aldı. Alaman ulaqsın ele ezelten erecesi. Жерден algandık emez. Kamazga alıp keley balay. Bir apke kamazga. Kalmama degen olası. Oşul kaşık atsan kaşır. Oşul kaşır olasın. Ildırgın oranı kütөбүз palvanlar. Hareket kılalı. Çoğun sorunlar baştalıp atat. Dağı da 20'day sorun var eken. Tez götürülüp dursa tez bitiriyoruz palvanları. Seydi kum cemaati. Hazırkı sorun ne oldu? Esep oldu mu? Bir koy bir içki, üstü 5.000 som. Assalamu alaikum. Қалсағынан олықты. Үшке сүйарашына тойларды үшімізге насip сақа. Ниет сал. Ниетіңіз ғалан olsun. Bunaki hazırkı torpaq açқан Қалмамат palvandın balası ылдый кымараны aydadı. Қалмамат palvanga aşağı turgan torpaq Қалмамат palvandın razıçılığı menen balasına verildi ketdi. Ылдый kötküle. Ылдый ayda palvan. Ылдый ayda. Қалмамат ağa ayaktasız kelin. Jolduğu bir içki. Kancıga Elamandın havası. Kırgızstan'dan men degen Ulumuğundan ulakçıları Қалмамат ağa geliniz, jolduğumuz bir içki. Akbatanı beriniz dağı bir ret. Bugün bata bere turan gün, jakşılık gün. Gelişi koy nerge. Жерге düşse gelişi koy. Elaman oğlum. Düşkenden kıkırgıla. Meni sıylasan seni Kudayım sıylasın ha. Daim tinç bolun. Şu janakıla aytkan jakşı tilekler baldarың özüngdey olgan, atаңдай olgan jakşı palvanlardan bolsun. Den soğukta olsun. Şu palvanlarında büt bari omat menen kaysın. Jalından ulak ketpesin, bileğinden küç ketpesin. Jakşına kaygılıp büyük ulak, jakşı tutat negizinden kuduşuna taza oynap esen aman üylerine gelsin ha. Amin. Amin Allah'a emanet. Yoldunuz bir koy ha. Bir koy jolduğu Қалмамат palvandın Elamandın havasının Kancıgadan kelgen palvan havasının jolduğu bir koy. Қалмамат avağızdağı Kırgızdın ben degen palvanlarının biri. Özümüz körmesek dağı elden uğup kalabız, yurttan uğup kalabız. Men degen öte kıyın çapkan, öte bir başı görüngen, özgeçelengen, torpoktu uğurluğun palvan bolgan ekenini mına. Aksakal muğunlardan da oğup jiröbüz. Buga çeyin Қалмамат ağanın tüyormanları da özüne ır жазgan eken, birok unutup atam, aytışımça aytayım mı? Körgün elde arman жоқ, Kancıga da er jetken Қалмамат sende palvan жоқ dep akırkı saptarından estep kaldım. Şeni palvan bolgan eken. Uşunday Elamandın baldары da palvan bolsun. Elamandın liniyası da küçtü. Bakay degen kıyın havası var. Buna 60'ga tayasa da sorunga taşlap alıp atat. Atası Baltaş'tagı kıyın palvan adam. Jogorma hareketdi. Kamazga alıp gel jogorunu. Kamazga vur. Kamazgayda, Kamazga jetkirip alabız.
Çoğme, Kamazga jetele. Çoğme. Beri vur, ketti mi? Anda samanege gitti. Jettin. Vurdu. Jerge taşla. Nurbek Kamazga gelip koysun. Nurbek Akman. Nurbek Akman. Mami Palvan çakıldı. Mami Palvan Kamazga gelin bu vakit okşayıp. Kök alma. Kök alma. Bazam çavan dezdi köy olası. Kayıncık tukkandan çılmayın. Kalemese aşır ayılda kıldı kımaranı kütkülü palvanlar. Oyunun tartının dışında jirgüzeyliler. Tüşet alıveresingler. Jovaraydaysınlar mikrofonun jarıya kılavuz. Anan bu jerde bir ayaka biri bir ayaka dep kalsat. Birdi aytaylı kelişip turup. Vakit. Şağılgan at menen. Hazırkı sorundu kök alma palvanı. Gelinim. Qanday жақсыңбы? Assalamualaikum palvanдар. Şunda Elaman akabız şu ballarına doğalayın dep selden patalayın dep şu toyda öttür. Şu toylarımız kutlu olsun aka. Bizge şunday toylar kızan nasip kılsın. Elden qanday niyet sağız niyetlerinize жетsin. Palvanların patası tüstüsün aka. Amin. Oros palvanın atı menen çağılgan menen mına. Atı alayga ketken, süygönüne jetken, kök almadan kelgen bakıt palvan. Kök alma jamaаты menen mынакей. Авасы апарып таштап берди. Жакшы бир батасын берди. Neler Elaman? Oğlum şu жақсы niyet, жақсы iş menen жақсы toy berip atasın. Şu baldarың ömür uzun bolsun, ömür жайык болsun. Şu boğulдарыңан, hurmat kızlarыңан kızmat көрүп алам. Selam hoca atağın arkasından yer tanıp cer tanıgan başın görüngen жақсы imandı ırıskeşti insanlardan bol bulam. Ömrün uzun bolsun, gelin odadan her daim baktığı ıntımaktı ırıskeşti olur. Omi. Çoğmi çapkan akiyan. Almaz aka sizi kimi? Келin aka, mına men sizin koluңузду bir karmap koyunçu. Şu Batır'ın atası. Batır'ın atası, balаңыздын аты ким эле? Daniel. Daniel Batken soğuşunda kurban bolgon. Özünü Kırgızstan üçün kurban kılgan. Ошол батырды тарбия кылган ушул киши. Минген аргымага акыян. Ака. Атты эмес, ошондой баланы, мекенчил баланы тарбиялаган сизге рахмат. Сизге тазим. Балаңыз жүрөктө. Кыргыз элинин батыры. Бар болуң ака. Рахмат сизге. Ака, эл үчүн али жүрөктө жашайт го. Мына ошондойлор бар экен бүгүн тынчта Кыргызстан. Кем болбоң ака. Бар болуң, балаңыз жүрөктө. Сыймыктанабыз сиздей адам менен ака. Bir tuğan havası, Bakay Polvan havası keliniz. Jolduğu $100. Mayli Elaman balam. Üşüntüp çoң marakelerde ötkör жүрüyor. Şundan neçerini ötkör. Buna birincisi akırkısı bol bolsun, ötkörü ver balam buna. Tağa jurtun, ata jurtun menen tınç bola. Baldarың niyetlese tilegini jetsin. Har jıl uşunday ulaklardan bergenге Kudayım nasip kılsın. Allahu akbar. Baldarı sizdey palvan bolsun Bakay aka. Bakay aka da göz duagın jıldızı. Sorundardı, tüy maçlılardı göl aldınız okşaydı Bakay aka. Ha, жақсы. Kem bolun siz dağı. Siz algan balda jalak lada. Ladanı jıygan da okanjıgaga. Kötörüldü. Bir koy, bir eçki. Üstü $100. Kamazga kelişi. Yok, bunu yapsanız ben zoom. Bir koy bir içki. Üstü $100. Kamazga kelişi. Bir koy bir içki. Üstü $100. Bir de cevap göz açılırdı. Cıvırı götürüldü bir koy. Bir içki üstü $100 Kamazga kelişi. Bir koy, bir içki $100. Çıktı jönödü okşayt. Jönödü. Hayda jetkilesin. Hayda yer. Jogorubuzdu, horoz emes mi? Kay maşına kayda, beri vur.
Oroz okşayt ko'galma. Bir ayda maşinaga. Oroz. Oroz maşina qayda. $100. Bir koy bir echki. Sucalar gelip koygulayı. Bir ayda Kamazga. Hayda ver oroz ayda. Жаңылмасам көгалма oroz okşayt. Özümün jenim horoz ekan. Horoz ekan. Tosmaçı. Zorgap çıktı bu. Öte bir kıçınagan yerden salıp çıktın okşayt. Öte bir o portaldığı yerden alıp çıktın okşayt. Mami polvan kaçıp otat. Azamatımsın. Ben ciğerim ya. Ciğeni, polvanın ciğeni. Azamatsın Oroz. Kögalmanın cigiti. Balonun canına sapağını. Sekege taştan koyu odatına. Kürünü götürdü. Yese eken Oroz'im kel. Bir koy, bir echki. Üstü $100. Dağa çıkıp götürdü. Aparız dağa taştan. Eleman baldarına. Assalamu alaikum. Ümanda hoş geldiniz. Eleman. Şu dinletilek men. Eksan olsan. Tekrar geldim. Duası tüstüsüne. Hazırkı bir koy, bir echki, üstü $100'dı. O sol kızıl formada varatkan, kök argımakta varatkan, kök almanın palvanı, Oroz palvan aldı. Kamazga, alıp gelir Kamalga cükteysin. Ye, Kamazga cüktegile. Bir çalışmayın. Allah tart. Muka keke, muka. Biraz deme oturgula 5 minut konuklarga açırıp alayın diyorduk. Bol bolsa konuklar ıldı alıp getirip taşlap emesini çıkarıp adat. Hazır kelgen konuklarga 5-6 onu birden açırabız. Atlardı deme oturgula çoğulaktı çoğ sorundu başlayız. Janargan hazır kesemiz. Caner kayra uçurduğa apken aylandırıp. Konaklarga birden açırıp alalı. Palvanlar eçkin TV turgula. Aylantıp kayra alıp gel Caner. Ya hazırlı Caman yerge tushib kalıp sorun yok. Yese emes dedik. Sorun yese emes hazır. Mukap kelgen sorun. Işırıklı uqqanayın at salbay turup turulaç aynanayınlar. Oşa Caman yerge tushib kalıp toktotayın da atar sizlerge. Ekon aytып qo'yg'ula. Xalqning egini olib ber dedi, men olib berdim Muqakaga. O yese emes o. Yese emes. Xalqning egini olib ber dedi, men olib berdim. Olib berersin. O'sha dedi. O. Polvonlar, o qo'latdan o'tkilo barcha. O'tkilo nima? Buku. O'tkilo bor. Ya aydagilar, miymonlar tashlab qayra aylantib. Qayra olib keladi, deb olib turinglar. Palvanlar atlardı dem alıp turgulaydı. Konuklarga birden açırıp alalı dağı. Andan keyin çoğ sorunlardı başlaylı. Sorunlarımız bılkıldabay turat. Öte köp sorun. Konuklar darınmasın. Atayın alıstan atarıp gelgen konuklarımız birden Eleman Kamazga gelip koy. Birden çalgılsın. Atlardım benim biraz boşaltkıla palvanlar. Çoğ sorunlar başladı. Aylantı alıp gel kıyas. 10 minut dem alırsın. Aylantı alıp gel. Daha kim var kezekte konuklar? Ayda kıyas tezine ayda. Ayda narı veri varıp gel. Ne uravdu? Ayda narı varıp gel. Çıkar çık. Bir gayrı kıyas. Sana bol enim. Şurada narı veri var gelgile. Palvanlarga dagı uğu atkan üçün çoğu rahmatı. Biraz atlardı dem altıkla. Hayda tez tez kat turbası ha. Bu torpağı kızga mamile kılganday ayayısın da hayda.
Bana gül çıtay. Narmanlı adamın apağını. Kotkurdan payşalı açığa bir dualar mı? Demetkin mikrofon gel. Men apar aksas der dual geldim aga. Bol be uçma be. Nasıl kalan nasıl? Yiyin bu halde gelme. Bol be. Ezek olmasın şey. O. Kana gezekte ekip. 1. may 9 numara. Atı жақсы екен, нарқыға ішем өзің тартып. Айлантып алып кел. Қаштайсың, неме аласың айтып қой. Ескертіп. Ұзат, сөйлейсің бе? Жоққа берелі ме? Ұстарағына тұстапшы. Ұзат, сөйлейсің, микрофон берелі ме? Ат жағып жүрген адамға тұстатайын. Улағаш жүрген адамға. Жақсы қыз еткендер ме? Аты жақсы еткендер ме көрілі? Балаңына тұстатайыншы. Болды, қайта бер, ұзап кетпе. Атың шындап жақсы ат екен, көрсетей берсін. Hayra gel. Hayda Sedir aylap gel ha. Montasına uzan bir attı. Çaçaçı. Ya gel kara hey. Buraya. Hey çıkmasın bir attı hey. Hey arıktan tartı etmeye saygı kalmaklar. Ya emun alan dersin ya. Ya lan kaçmasın o zaman. Yaman kaçattan mı? Bu da benim. Yok. Eski olan. Akde. Cetel ögel koyda koyulaçı. Ulaşma kim ona? Berbe yakkelle kızır koy berbe. Berbe alıp gel. Ulaşma da berbe yakkelle. Hayda kamaz alıp gel berbe içkinge. Allah Kuday'da. Şurada aytkan bize. Sorun yok, kıkır bağlı. Sorun yok. Başına kalıp gel. Kamaz kalıp gel. Işkırma çıkar be. Çoni. Yok, çoni емес başka. Kalmağında ayt kılasın ha Zey. Kim? Başına kalıp gel. Çam bol da çam bol. Başına kalıp gel. Başına kayda. Ya ışkırık tuğatasın be hey. Başına kayda. Oldu gel. Hey yaşsızı oldu hey ışkırık tuğatasın harbi. Hey. Hey bek. Hey muyma ışkırmadan. Ne talaş odasın ha ne? Ha? Eskertip aytıp koy. Ya ışkırık dışkırganda topulmayla oğlaç hey. O cılgını görtür var sana çıkar hey. Bak ikisine demal turgula bir 5 minutta. Ya Nurba, nereye bak? Bu da sakta de. Ya ukam, ona da bağlı. Topla. Gel. Ya taygazangalat tusta koy. Hey, karmağa turgula karmağa. Palvanlar karmağıla aldı yıkımada taygazandı kütküle ketti. Çok sorunlarını başlayız. Haydi aldı. Taygazanlığa taşta taygazanlığa aldı gitme. $100 bir koy. Eğer tüşkön bolsa. Talaşma Tüşkön bolsa. Talaşmay tur. Jerge düşür. Ya ışkırıkta ışkırık. Yok bol. Ya evde Bol dem tokto. Şipetti. Allah'ım çeçimine çıkıp kaçtı. Kalemese balvanlar beken bolgula, joğor maran aydagla. Bir koy üstü $100. $100 bir koyga. Joğor mara. At. Joğor gitti. $100 bir koy. Joğor mara. Hayda cetkir azamat. Bir koy üstü $100. Tüzdü hayda ver. Kaçta? Akıl mı? Akıl emez mi? Akıl?
Akıl jetkirdi. Jogorı mara $100 bir koydu. Kimdi deysin Bakıt? Kızılay'dan Kumar gel Bakıt çakır atar. Suya gel oğlum, suya taza al ne? Akıl. Kamazga gel Bakıt çakır atar. Buradaki ataktı argımaklı kendini atı. Lider Jogor Kumar'ını jetkirip gel aytkan jeri. Kana palvan gel sorun kut bolsun. Taza tamay jetkirip bardı jerge urdu. Buna aytılgan sözünü turdu. Kalo tilek bata doğanı bereli. Assalamu alaikum. Майка базар он элинде жакшы улак болот, улакта жакшы өтөт. Улакта кантипке чөтөт. Кудай кааласа полгондар үчүн чөбөрөйлү. Сага да укама. Не тилек кылып эме кылсаң, ошо тилектериң кабыл болсун. Вот. Аттай талакыл. Nokendin Jalalavatlı mıhtı argımağı. Noken Kuvanıç Mırza'nın ataklı lider attı argımağı. Jogor Kumar'a bir koy üstü $100. Liderde sayapker çoğuy tuğurttuğu gösteriyorsun. Ne bir jıyındardan namusqa jaragan, Nokatqa çeyin atı alayga taragan, ataklı Nokendin lider attı argımağı. Hazırkı ilgilike jetip bardı. Ildı Kumaram. Ildı aydaysın bir eçki $100. Ildı Kumara candığı bir eçki. Üstüne akçalay $100. Jogor ıldı $100 bir eçki götürüldü. Manastam espi jejetilip algan bu. Sancho çıkalıp bu. Sancho'dagı hazırkı ulaktarga öte ыңгайлашып ketdi. Kötölgön ulaktı, tutulakaydı, Aydar Dokşoytagı çaması. Ildı, ketdi jetti, düştü. Esep bolsa gerek menimçe. Bir kaylı Sancar Palvan. Sancho çıkalıp. Sancho Palvan çıkalıp. Ildı Kumara'nı. Okmuş turday koz aparı jetkirgen. Sancho Bazar Korgon sorundalı inim. Her bir sorunga akbat alуу maksatında koyulgan dagı bir vatanı berебиз. Assalamu alaikum, men munda xush kelipsiz. Şu dostumdan tilege maksat. Çakşı kırgızın gereğini jaragan jigitlerden bolsun. Obe. 5 badam Eldar mı? Jogor Kumar'dan aydagan 5 badam. Жаңылбасам Eldar Palvan 5 badam jetti. Erke toru özünün atında Ildı Kumar'dan jetkirgen Sancho çıkalıp Ildı ketdi. Vakıt Palvan Ildı Kumar'a $100 gitti. Maraga jetti. Jetkirse düşürdü. Esep bulut samandan ötkürdü. Uçaskoy argımağı bilen Eldar Palvan geldi. Jogorı tay oldu. Onlar oyun yaşlıkta da şu ötkürgün hareketi bir zaman ötketsin. Netlep elle matalı ortamıza vardı. Bravo. Akıl Akan'ın uçaskoy argımağında 5 badam. Bıyti Palvan'ın balası Eldar Palvan Jogor'unu aldı. Tolkun Palvan'ın bir tuğan inisi. Bulanda ıldıydı jetkirgen. Kök attı mingen. Kök almalık. Kök almanın balası. Kök almanın kıyov balası. Bakıt Palvan. Gelinim. Kök almadan kök örgön bala. Assalamu alaikum. Tamircioğlu. Hakan şu toyu olasın haka. Na sonluk oldu. Şolalar da tutuyoruz. Niye tutalım? Niye tutuyoruz? At. Kök alma Bakıt Palvan ıldıydı algan. Mingen argımağı. Kızılay. Kumar dosunun atında. Kök almalıklar tınç bilim.
Көңілмаға салам деп қойшы. Қайын жұрттан айтып. Азаматсын. Бұлда екі жағы тең линия. Қайнатасы Базаң Чавандес. Мен деген Чавандестердің бірі. Ата тараудағы күшті. Азаматсын енем. Тай қозғолып қалды. Тай қозғолып қалдық шой. Қаға келші? Камазға келсін бе? Жоқ, кейінгісі. Болды. Түшті. Тағы бір тай айтылы. Көтерілді кетті. Нұршеге микрофон. Әлшер оқшайды. Жоғары кетті. Микрофонды ашты ой қалды. Жоғары кетті. Жоғары тай кетті. Айда бекен бол. Жоғары жеткіріп. Келеші Камазға bir тай. Камазға жүктөліші bir тай. Жоғарғы марраны жеткірген палван кел. Алишер. Жоғары марра. Келеші bir тай. Камазға тай. Халық жақыннан келген меймандар. Бүгін үйіміз. Еламан үйіміз елге жақсы мареке беріп bütün палвандар құрсан. Sorunlardan koyduk, biraz akılıp, судьяларға kulak salıp, sorununu alıp, dua kılıp, niyet kılıp yeterli. Her birinizle şunday toy kılıç nasip etsin. Amin. Allahu Ekber. Acının atı? Hayamosu Temiş Acının atı. Pazar Kurgun, Hayamosu bilin, Seydikum. Alişer Palvan Çoğurumara bir tay. Bingen Argımağı, Temiş Acı. Temiş Ağacı'nın Hayamosu attı Argımağı. Baltaşak'a gelin. Kamazға келіші bir tay. Жақшы бері та сорын дейді аман. 3-ші, 4-ші, 5-ші жол бері там деймін де дейді. Amin. Allah'ım yetilesine tilek olmasına yetle. Ulak taza ötsün. Azamat. Taza ötüp taza oynayıp ketkile. Amin Allah'ım. Mana şunun batası diyet kula kalas. Kamazға келіші tay. Kamazға келіші. Толқын емес пе? Толқын бер айда Kamazға. Kamazға айда келіші bir tay. Aman terip işledi şu olay. Қату алды. Мәшер әкән аты месі бұлай? Мәшер әкән аты бұ? Мәшер әппі мәшер әбі? Мәшер әкән аты. Хан bilen Толқын. Bir tay. Öldüydü kütü örgüle palvanlar. Ket odan Толқын. Öldü kımaranı kütküle. Azamatlı. Eki bir tuğan palvan. Atasına çıta beret maşına. Maşına mı? Bir şülüp taştağında. Hey cemaat, ben neylerine? Ata bir maşına geldim ile hazır şunu sahibine hazır. Hazır maşına olur hey. Abi şu neylerine ata bir maşına geldim. Hazır sahibine bana gel. O şey öldü istemeye. Öldüğüne kadar maşına sayıla tüsse ketti. Hayda. Ket Толқын. Tezde teyildağın maşına hareket kılalı. Kana ketti. Omin. Assalamu alaikum. Bir tay sorunu. Cemaat, ağır jol. Rahmat. Uşu kılgan eksanlar. Allah Teala iki dünya baktı Allah. Amin. Allah. Allahu Ekber. Мәшір әкән аты? O Sarat Malas Khan. Khan Мәшір әкәнің argımağında özünün saratının bolasında bir tay. Hayda ketti. Tüşkan bolsa maşına. Uşul ulaktı toluğunu buna. Uluttuk Sport YouTube kanalından göre alastar. Erten buyursa durunu bilen başka dağı bölümün çıkarağız. Урматтуу жамаат, урматтуу алыс жакындан келген палвандар, урматтуу көрүүчүлөр. Тойдун ээсинибиз, мына Алла разы болсун, өтө жакшы убактарды өткөрүп жатат. Алла разы болсун. Мына бул ислам деген досуна милиционер болуп жүрүп, кызматта жүрүп өтүп кеткен экен, кайтыш болуп калган экен. Ошол кайтыш болгон ислам деген досуна $100 жолдук берип атат, жолдук берип. Рахмат, Алла разы болсун. Ден соолукта болсун. Ушундай досторду сыйлаган, жакшы достуктун эмелерин билген жакшы жигиттерден болуп жүрө берсин. Балдары дагы жакшы жигиттерден болуп чоңоюп, кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна пайдасы тийген жакшы жигиттерден болуп жүрө беришине чын жүрөктөн тилектешпиз. Алла разы болсун. Ушу келген меймандарга рахмат чоң. Мынакей досы ислам милиция кызматында иштеп жүрүп кайтыш болгон экен. Балдарына мына атап $100 сорун ыйгарды.
satır nemelerge. Şu rahmatlık bolup ketti. Senden Allah razı olsun. Şol dünyada kандай жақсылык болсо бардыгын сага дагы биз дагы каалап кетебиз. Рахмат сага, биз кесиптештерибиздин атынан дагы. Мына кара кашты крас красап чыкты. Кашынын арасына пит кирген болсо абетке чейин зорго чыга турган экен аташ. Көк алма, көк ат менген көк алмалык, көк алманын баласы, көк алманын күйөө баласына чыкты дейт улак. Жогору айдаган болсо жеткири барса, таза болсо бир машина. Ketdi jogorу. Jogorу ketdi. Jogorу. Jogorу ayda vakit, jogorku maragayda. Көк almanın kүйөө balası. Көк at менен jogorku mara. Bir maşina ketdi jogorу. Etiyat bol tuş. Etiyat ayda. Jetkiri barsaң, taza taşlasaң, Baltaş atası saygan bir hafta una. Jetti mi? Düştü mü? Kaytışı Kamazga altın kuruştu 5000 rubel. Adıl dosundan altın kuruştu 5000. Kamazga gelişi. Çapkıla balonlar hareket kılgıla. Baltaş ekege atasına jolduğu bir tay kötörülüp kaldı. Kamazga 5000 rubel bir altın kur. Altın kur. Tıtalakay. Eğer calga jampa düşse, kutulup gelse, Kamazga jetse, taza olsa bir altın kur 5000 so'm. Молодец. Көк алмалықтарға omат келген okşayt bu yıl. Kelinin Kumarbek'in atığı Seydi Kumbu. Jogorу mara bir maşinanı taza taşta algan Көк almadan kelgen Bakıt Palvan. Kayırın köyü alasın? Көк almanın köyü alası. Karagılay, ona karagıla. Assalamu alaikum, daha bir жолы. Ушундайга тоюз жакшы атында. Ne yapsanız, ne ediniz geldin aka, öyle mi? Gayip kabul. Gayip Palvan, altın kur bir üstüne 5000 rubel. Hayır, aytmaytır, jaraya aytır. Suudalar gelsin. Suudalar gelin. Jogorу mara maşinanı jetkirgen Көк almanın balası Bakıt Palvan. Mingen atı Seydi Kumdan Kumarbek'tin atı menen Jogorku mara bir hafta ona taşla aldı. Ha gayip azamatsın. Ne oldu? Taza yesip altın kur üstü 5000 rubel. Kolattan Gayip Palvan. Молодец. Assalamu alaikum kelgen konuklar. Şu ulaq berip atkan kişiden Allah razı olsun. Kılgan eksenlerimizde Allah Teala kağılgan bolsun. Bugün üçüncü yapılımından ne dilektir? Acının tüzü kamisa. Bayağı içmeli demin. Oyun Allahu Ekber. At acım kolottan kamisa bibacınık. Buna eleman öz tağı koysun. Eleman tağıp durayım. Buna tınıştık attın iyisi. Barpıklardı maktap koyuna barpının ceyini. Alıp gelgen palvanı barpının kıyı alası. Kolat, Gayip Palvan. Mingen atı. Tınıştıktı kamisarı. Kolçam kutukta koyulu. Adam atsın edin barıl, bayıl. Kut bolsun sorunun. Baltaş Akaga jolduğu bir tay, iya tokulu at. Baltaş Aka geliniz. Jasalgalı at jolduğu. Aksakallar ketmey turumuzlar. Atı tapşırı alıp ata veringizler. Gelin Baltaş Aka. Baltaş Aka sizge dağı komisar. Komisar gel toşla. Kadir Aka basın. Bismillahirrahmanirrahim. Köpçülük buna bugünkü çapkan ulağa razı oldular. Tatangardı ver. Berdi tegiz kılıp ha. Alganlarda alvanlarda razı oldular. Jak sulak çaptılar bunaka. Şu balamam şu üniversitelerine eldim şunca eldin patas deysin. Amin. Amin. Aksakallar batı veringizler. Kim var? Kadir Aka ver. Amin cemaat. Muhtemel kulalı bugün kulak jakşı oldu, jakşılık olsun. Uşunda ulaklar olsun. Ulaşa. Ulaşa. Amin. Amin.
Mine aksakallar, nerede bunu gece Nurdağ'ın nerede traktöristler hizmet kıldılar. Nerede elemanın uyunda hizmet kılan baldarga, ne teknika nerede su çaştırdı şu eleman özünün canına. Жақсы dua vergiler şuna, amin. Bala çakası men önü össün, yüzmen tinç bolsun, tuğandırık, dost çarmenen ıntımak bolsun. Tapkan tuğuna bereke versin. Allah Teala ardayım şu elemandı koldap жүрсün, amin. Amin, Allahu Ekber. Rahmat barınlarga, eleman rahmat enin. Gebas. Sudalar, forma giygenler, geyler. Avlanlar, sorunlar kutlu olsun. Allah. Assalamu alaikum, hurmatli jamoat.